Avel na bon aven Jesu Christa menen salam ken bolaven tuni ai holim na diu chu Kilheplhahsah Hih In ti tu ai holim no mo hi kasupi data te ho ipizia chi hi isei gon ham aji chu pathin ta san cha te Christine ho hlepla an ding hi lampi tam to mai he lampi tam to hol a ho de se thum chu kan sei no mai mi bang khanen hepa hitabang tuil ho henangin itin lam tin eidong zivin tuni a kadon but nom na chu hi a hi Keiman iti kagelam ti chutupi ay pun pathin thun iti agelam pathin thu te kitu ay nam pathin thu hil to kimat na hinam ti hitupi ay hiya chutuni ahi ta sana kona kilepla na te thum ho chu in sei go na hi Christian ten ita sanawa kona eilem hlatei ding hi lampi tam ta omenai Hichilampi ho his setanin pathin ta asano lepla na dinga aman sa ai chule het dikhat chu eilhem la ding hi thil danga hi pun imihim chan pi mama ai ti jong hi het diu angai na hi pathin le khabuting Timothy thot ni na bongtum chang som le thoma kon hen ga sim hetem ahin migilo ho chule milhem lo ho wang chu siết na lama khang tau che ding a hi ve ama ho duha a ke lem hla a hi ven duha a alep hla ding a hi chi a het ding khat chu milem hla thei ding mi him ho chu ama sa a he ama ho lep hla a him abana cha ama ho lep hla ta ji wa chu ama ho banga midang lep hla agu ni a hi ti het diu ngai a hi tun ta sana ko na eilem la thei diu thil thum ho chu aban chan ga sei ta ve pathin le ka buthing isima hele Krista hlem kiti hi matisut bung som ni le li changa na hin akisun na hi pakai Jesu ama ta na se hi izine mitile mitam ta keima menen hongon ten keima Krista ka hi ti vintin mitam ta alhepla dingo a hi So pide ta te ho hi chi ipakai Jesu Krista ama ta in asay do chi ai mitam ta ke ma minin hongun tin ati mindanga honglo diu Jesu Krista min a hong diu ai atsai na le ama ho ta chen ke hi Krista chu ka hi ahin ti diu ai ama sa chu Jesu min a hong diu ai atsai na le ke hi Krista ka hi ahin ti diu ai ipiji a chu cha ti ham Jesu Krista jing zong chu dom sang nom talo pathin tobang lewa Krista tabang lewa til bol theya ke ngai to mihim hung ding ai zong a ta I zat ham chu zing ai hung be jing ding ai he chi a chu til bol theya ke ngai to til kidang bol theya ke ngai to Jesu Krista jing zong dom sang talowa ama ki cha pos a kiletsa Krista to ki kot lewa ke ngai to a authority na ya ke ngai to til bol theya ke ngai to Til kirang bol te ke ngai tu ho chu ita san lo diu ai aje chu Jesu ama ten warning ap over a hil cha over hita banga chu ke ma mina hongding ti teng le ke ma he Krista ka hi ti chan jang a hin sei do diu hi ati hen hg a chu Krista lem mihim ho til bol te ta hat ne ya ke ngai tu ho a ko na chu ikichi te diu ama ho ta bang chu Kilheplhahsah lo diu hi Deng la ani na say no mo chu matisut mama bong som ni lali chang som la khat na hin hitabang milhem hlatei ho chu Krista ama ta na say nei ama ho chu koi ham thim gao hlem kiti ho chu milhem la a pang a hi vin a hi je sun heti na sein matisut bong som ni lali chang som la khat na hin chule thim gao hlem tam ta so do a mi tam ta a hlepla dingo a hi Hitabang thiem gao hlem ho cha so do ting le mitam ta alhepla diu hi ai phatha cha het diwa ka hen sei nom chu che hi ai ipizia mitam ta alhepla diu ham hitabang mihim ho cha min angai sang mama ai no mo gen ai
Izakiham atuhil tilowa tuhil di tuhil pha helo hi amawa ahong chi ahela tuhil di akuna chu ke he mangova pathin tu pon do Bible a kisun do jing yang chu za bol talowa ama ho akuna tu pon do bo chu che piwa ama ho kuna tu pon do bo chu mihim ho ata san sa go ne ai chi ji a chu mitam ta alepla diu hi ai tuhil di akuna ke he manga tuhil lema pang team gao lema pang ama ho tu phon bo chu thu angai tua patin le ka bo atu kisun ho ngai sang talo hitabang team gao lem ho chung su do a mitam ta lepla diwa hi ti chu je suama ta injam anase hi ji a chu ka su pi data te ho mem khat chun tu phon do anei mana vision anei mana chu mo ta san ding hai pui iza ke ham atu phon do chu i chan hama jong adi na umente ahin la hichimana chu hap trot mana chu thudi ke khat mana chu thu pun howa kuna pathina kon hei ti te he poi pathinin angan silo amma ke sunga thu phon do alung su do sei do metam ta hong ding ai phat hong lung ding a jong thu pun anei masat te vision anei masat te prophecy anei masat te til neu cha cho ho a thu pun anei di vision anei di hichi ho chu pathinin engan si hi pathinin a sei do kaya ko na sei do ai ti zong le ita san lo di wi ai aje chu ti hil di a ko na ke hei mang pet mang pathinin angan si lo thim gaw lem ho chu pathin cha te krista nung zi hon kita san thei lo ya hi ti hi het divin sei do no ve nai chule thil kidang min a bol te man le dam lo ho bol dam mana chu ta san ding tin a hi poi ai lo le thu phon do anei mana chu vision anei mana chu prophecy anei mana chu ta san ding tin a hi poi pathin tu hil te kitu a henam pathin thulun te kitu a henam pathin dop sang na henam tila pathin program henam pathin angai sang henam pathina kona ngan si henam ti pate cha i khol tu wa ingai tu di hui ai ema pat sum na ding a hi man le ema pat te bu chan na ding a hi man le ema a favor mana chu hitabang team gaw lem ho chu ta san ding hinai sai lo hi ai pathin tu di chu i pi ham pathin tu ni pi asem ti chu itu cha jing jing di ai ti i sei do no mai ai adi lo ho chu team gaw lem ho chu alang pi akilet sa no mu ai pathin tu ne tin a sei ti hi a sei nom lo wa hi ai pathin thu phon do chi hi ti ama ho kam ta a ki sei ho bo cha ma ho na ngai sa ma hi ai chi ji a cha thim gaw lem ki ti ho chu i het se na wa ama ho chi ki le phla sa lo di hi ai ting le abana i sei no mu chi pi ha ma ti a hai le ni nu nong lam le thu hil lem tam ta thu hil di lo tam ta hong su do ding a hi false teachers second Peter ni na bong ni changkan a hinetin patin lekabon say na ahid mi hola a team gaw lem aso do banga chu nang hola a jong mihil lem hung su do a agu thima mi su mang na tuhil lamdang ahin po lut dingo ahi sele het diu khat ki na khen say nom chu team gaw lem ho bang banga he tuhil lem ho jong hung su do ding ai chule he che tuhil lem ho hin mitam ta lepla thei nau chu min angai sang mama jeng tuhil thim ta mi him ho a hi no mu ven a hi phat khat la ya cha ma ho hen tuhil di ana hilu jong he thei a hi ama wang tuhil di a ko na chu pet mang hi a hi pathin tuhil di a ko na pet mangowa ama ho tuhil bo cha hen ngai sangawa ama ho thu pom bo ama ho ngai dan bo cha hen dop sangawa tuhil lem hong ki su do wa hi ai si ji a chumin phat khat na anangai sang ma mo ho chun i tabang tuhil jong le min amo pom jing thei hong he ki na hi ai ji a chumi a lep ra thei hi ai ji a chum him chu a mihil dan le atu sei dan ingai sang mana chu atu sei zo se mo pom ding ti na hello ai bible tu to khai ka jing jing ding bible tu to te tu jing jing ai ai mi kha chi ita san mana chu asei nukha asei masa an sei kit ding jong chu ta san jing ding ti na he pu pathin tu to ke tu henam pathin minadop sang henam krista min lo pin ding henam so chat na thu pa to ke tu a hil henam
ti chupate cha khol tu jing ngai ai chi a tu hil lem ama het na bo ngai sanga pathin tu phon do bible a kisun ho ngai sang talo theology sim ho jong himai the ahilova ahele lagawa kona til het te ne kamu ahi ti a mihil ho jong himai the ahilova ahele miching ta ho jong himai the hin la mihim chi na a mihim tep na a mihim ke lagaw mi sa na a thu hila ki pui te hipun pathian amata ki pun do na pathian thu a kisen pathian le ka butinga thu kisen ho a kona bo mihimen ita san na pu de ding he chile he chi a bo chu ki pui ding he ya hi tu na chai na hitabang thu hil lem ho a kona ai lo wa al ai pui mang te mihim ho a kona ki ven bit na chulampi ipi ham ama sa pen ta pathian he dat ta san ding ya hi pathina kona ei pui mang te ke koi hi zong le ama cha ta san lo ding ya hi ding la ani na a pathin thu hil di tu cha ding a hi pathin tu hil di chu ya ki mo am bible pathin le kha buti nga kona ki mo ya hi pathin le kha buti chu ita san na phu det na mana tu le he chi chu tu de na he chi chu ki pui sa ding ya hi patinin ahu ala kom he taasan na dinga sutsat na dinga tingle taasan kanto na dinga matsal na dinga buling set ahin hitsi patin leka buting pamblama kuna tuhil kiti popo Krista lem tim gaw lem tuhil lem kiti hoja itaasan law diu sutsat na dinga Yesu Krista huhing pulileng pai kisano ba taasan ki puizang na dinga patin leka buting ita sanawa hetsi ikipuisa uchi itu sa singawa hetsia hedin de diwa hiti hi atsai na aka hense nom hi hi tuni a Kilheplhahsah Hih In ti to a haulim na inaneyo anangai ho zose nom na munchi wa pakai patinin pathe na bu tau hen